Bugün şiirlik sabahını geçiyoruz. Ne isteyiniz biz? Gül yaşayımız. Gül jasaymiz da. Biz keremet gül jasaymiz. Bundan bitib sizmi? Mana. Bundan bitib siz burada. Başqasi isteymiz. Adem isteymiz. Nerede ya? Diriz kimin kurs yaktı isteyimiz var. Herkes her şeyin yaşayın. Tamam. Bundan bitib kullanız. Kaç kişi kullanız da? Herkes. Kişi ananı da işini istedi. Kim de istedi? Gibi bir yaşam. İsteyimiz. O zaman Çok. Ana siyah mı kullanız? herkes Yok yaşayın. isteyimiz lan da. Herkes yaşayın. Maganda. Nasıl? Yok. Şimdi давай. Kıyayım seni yaptırdı. Ne yapacak babacık? Şunu koyalım. Yani mesela annem bu sıra kalakta sensin. Önce de bütün bu sesleri yapar. Ne yapacak? Ne yapacak? Çok. Kuştu bak. Ne diyeceğim? Bir sefer yendi. Şimdi çok seversin. Yendi rastlarım. Tamam, açış ne istiyor bakalım. Dostlar, biz niyediniz istiyoruz kanalımızda aytayım mı? Zapraktan. Yapraktan. Şaşıldı ortasına koyarız da. Ya. Şaşıldı ortasına koyarız. Hadi dur istiyordum ben. Hadi. Bizim ara ortasına koydu. Çok kasına koyayım. Çok ku. Şaşıldı ortasına koy. Bunun zaten ortası değil. Ne oldu? Şaşıl oldu. Ortasına alan gibi dur. Yok, ne oldu? Şurasının aynı ortasına şaşıldı. Dursun bir. Ne de dursun? Zaten niye düşünce? Şu ve balat. Çok ortası. Çok da ben. Такой не нравится. Давай да. Желтый делаем. Saklanırsın bu. Çırlayın. Çırlak bir. Çırlak. Bravo, bulmaydı. Ben de yapacağız. Neymiş yapacağız? Bu işi benim sabahım diye. Şapsırı sabahı oladı. Şapsırı sabahı, şapsıratını gülgece sayımızda. Sarıp geldi. Hadi istipir. Kendi hesap bırak. Herkes. Bunu kayıp verdim. Herkes her şeyi vurup istiyorum. Her şeyi Şey yapsın mı? maganda. Bir. Ya. Şu iplerimde yende. Duracağım. Şurada yende bıraksın.
Men de kıyar. Ya, hadi. Sen şapşırış. Yok, men de kıyar. Çok naran şapşır. Biledi. Hadi. Tut tutuyor. Dostlarım karanlık kaçardı. Hadi. Anda. Hadi. Neyse Ya, kalmış. dış bulmaz kal. Baktın sen sen Hadi, şapşırış. tuğum. Ne şapşırış? İstiyorum, istiyorsun. Alpes mi efendim? İstiyorum. Ahmet ben sakın yalamasın ben. Hı hı. Hı hı. Şöyle kiri var mı? Var ya. Sen o sancası ne nazarsın da? Saprak, saprak, haki, Yol oldu. haki. Saprak, saprak, haki. Yisikinti, haki. Yisikinti, haki. Sen de kiri var mı? Haki. Ha? Büyüdü. Anam büyüdü. Nerede? Hmm. Şimdi kiri yok var. Hı hı. Sağ kayıntı var. Şöyle. Canım benim. Красавицам benim. Hı hı. İşte bitişik. Ama kancak seversin. Ahmet, Ahmet. Принцессам benim. Что будет ки пару? Тут ну. Ки хом söyleyecek. Тоже хом söyleyecek. Gördün konuşturuyorsun. Nasıl zaprak yerse erdiye. Bu parama. Şu an uzun kıyam. Erkek üstüne. Şimdi de mi? Yıkıktasın bu susun. Üstüne olan bak. Чой. Вот так классно. Кому совсем иду. Neredeyim ben? Вот только ну. У нас сюда. Dursa. Ne? Только. Да. Erdiye. Sen bakın kumites gelince. М. Kumites gittin bu. Крыться надо. Erdiye. М. Zaprak yer. Çok girilmesin sen mazilleri bırak. Zaprak. Ne sesin? Kıyamsa. Nan yıkın ama. Rosa. Zaprağım yer. Sarı. Sarı mı? Nasıl da senin ortana kıyasalayım? Ne? Ya. Ha, Ayşe. Tamam. Aha. Nasıl ortası? Sanat bir. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen işi desin. Tuttum. Dostlarına ağlayacağız. Dostlar. Dostlarımın tuttum. Sana yalan de. Sana yalan. Ya
Oynamak için. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi kolumuz tapıp kalkın isteyimiz. Bala kan. Evet. Bala kan. Kendi kaşı alakan. Şaşakların aydan. Balay oynat. Tut basayım. Salaydan gün zasayım. Zasa altın gün. Zasa altın gün. Молодец. Күшті, керемет. Достар, көрдіңіздер ғой, иә? Өйстіп жұмыс жасағанымызда, қолымыз талып қалса, осылай демалып алады екенбіз да? Ya. Қолымызды демалдырып аламыз екен. Аяғымызбен қолымызды күшті болып демалдырып аламыз екен. Достар, ойланып тұршы. Ayı taşı. Bitinde. Rus. Taşında tarası. Ayağa tarası. Мен бүгін Taralmayın. бетімді Zuvalmayın. Saçımdı. Taralmayın. құс Yedi өтеді. sonda sen. Ойнауға кел. Ne. Күшті андай. Құс өтеді сонда сен. Kız Oyun. aran gibi bolama. Hadi. Құс. Ya. Құс ақ болмай ма? Şu. Уже ахсет ko. Ахсет oturdu ko. Құс деген қар. Ya. Bu ne? Kardı bu ne? Ya. Kar rola gelin bu. Ne mi? Kar salmaydı ko. Nobi god. Жаңа жылда ма? Ya. Жаңа жылда қар жауады да? Сосын Мен туған күнім болғанда қар жауады, қыс болады. Достар, айтшы. Дед Мороз мне подарки отдает. Аяста подарка келеді да? Қандай керемет. Әже, Ау. негізінде Аяз атаның ортасын Дед Мороз деп айтады ғой. Солай ма? Я. Достар, айтшы. Біледі ғой. Айтшы. Аястаның орысшасы Дед Мороз. Дед Мороз екен. Естіңіздер ме, балалар? Күшті да? Әдемі қара. Керемет. Саған ұнайтын свет. Күшті. Иә. Маған ұнайтын свет оранжевый. Я. Желтый кімге ұнайды? Желтый маған ұнайды. Желтый жоқ. Оранжевый бар. Қоңыр кімге ұнайды? Қоңыр маған ұнайды. Әже, саған неге бәрі свет ұнайды? Күшті ғой светтер. Розовый кімге ұнайды? Розовый деген Нелаға ұнайды. Фиолетовый кімге ұнайды? Тоже Нелаға ұнайды. Желтый кімге ұнайды? Желтый тоже Нелаға ұнайды. Маған желтый ұнамайды. Ұнамай ма? Желтыйдың қазақшасы қалай, достар, айтшы? Yellow. Ол ағылшынша ғой. Қазақшасы қалай? Мен қазақшасын білмеймін. Өй, солай емес па? Сары. Сары. Ой, әже, мына қара. Бұзылмай. Бұзылмай ма? Бұрайды ғой. Әже,
bırak biraz. Sınıf geçiş var. Siz mi? Çok. Hem ısınmaz biri. Açık verdim ben. Erken mi? Kaçma. Akbalar. Anne nasıl gerekiyor? Hı hı, kaç. Yine her şey geçeyim ben. Dostlar benimki. Dostlar benimki. Benim isteyeceğim zaten. Әдемі достары, Ya. Миланың достары күшті болды да. Әдемі достар. Мынау жапырақтар. Ya. Жапырақтар сен қаяқтан алдың? Өзіңнің Ablam. бақшасынан, аймасынан алып, керемет қылып жасады да, Мила. Ya. Ана жерге шығып көрсет. Достар, күшті болды ма? Күшті болды. Dostlar ben bana baksamdan ben de sabah aktararak geldim. Sonra geldim ben başka rastladım. Geldim ben burada gelip. Мынандай салдың ба? Мә, достар, күшті қылып салып қойыпты Мила. Күз деп жазып қойыпты. Ағаштың суретін салып, бақшасынан жапырақтар алып келіпті. Енді жапырақтарды жабыстырасың ба? Ya. Керемет екен. Менде көмектесейін ба? Ya. Менде көмектесейін достар, да? Қандай керемет. Kıypiyası anne ikisini de yiyin. Кішкентай қылып па? Ben de içeceğimde zavıştırıp o. Ben de kıypiyası. Жабыстырып жапырақтар ма? Kaysını da bir yerse Мынандай şimdi. Yengem bilmeyeyim. Миланың достары, біздер күшті мынандай күзгі Kızgı ағашты rasadı. жасайын деп жатырмыз да. Ya. Қандай керемет. Сізде ағаштар қандай болады, жапырақтар? Kızıl. Сарғаяды да. Ya. Күзде жапырақтар сарғаяды екен. Ya. Saç yaktı vallahi. Biri. Мынандай болып сарғаяды. Erkekliği cevap versin. Қай жерге барамын? Erkek. Күшті, керемет болып жатыр. Әдемі болып жатыр екен да, достар. Ya. Мила күшті жасайды осындайларды. Миланың шеберлік сабағы сіздерге ұнай ма? Күнде күтіп отырмын сен шеберлік сабағын. Erkekliği rahatsın. Керемет болып жатыр, керемет. Dış saçladım da erkek. Достарыңыз ұшады. Достарыңыз ұш, keremет па деп. Ne kadar erkek zararım. Kaç erkek? Жақайына жібер. Достарыңыз ұш, ұнай ма деп.
Dostlar, керемет па? Әдемі болып жатыр ма? Үлкені. Benim kıyıvar. Ay, Evet. Hadi dış sakladınız. Yer misin? Kol yıkımızın kolun üstüne yürüyorlar. Bugün böyle zaten ha. Zaten yıkımızın kolun üstüne yürüyorlar. Керемет, керемет. Ne ülkemse Hı? bir de koyu. Ya, olay çok ıslalık. Bakayım. Ben bir yaktığını kavak ayağımız. Olay bakıyor ama. Şimdi sen koyuyoruz. Şimdi yıkı, tutup. Мне один максим пойдем, да? Мен да? Мен? Один. Так, каждый пасына. Давай жасыл жастырамыз. Күшті болады ғой Түркияде. Естіп па? Или естіп па? Дұрыс жаздым. Қызыл. Мила. Дұрыс жаздым да. Әлде дұрыс істедім ба? Жас. Göreceğiz. Güzel göreceğiz. Енді анаш. Ажақ. Анашыма. Güzel göreceğiz. Ay ne? Жағынан есмағын бәрді. Ne olur? Ne olur ki? Onu yapsana şimdi. Ne? Tamam, nasıl? Ne zaten atılmaz Çok macera tutmayacak da. Ne diyorlar? Biliyordu. Ne zakatılmaz mısın? Ne taşmayacak. Ben taşıdım. Kolunu yıkalar. Orada yine oldu da. Sana kız diyeyim. Kaçıncı yatırtmam? Ona. Hocam gibi. Ben taş edemem. Ben şimdi ben taş mı koyuyorum? Dostlar, ben yaşayan ağasım. Kız da. Ya. Kız. Cem oğluma dostlar. Ya. Acı mı? Kızı. Керемет болды. Ya. Керемет. Миланың бақшасының ағаштарының жапырақтары. Жаңа алып келіп, Мила сіздерге мындай әдемі шеберлік сабағын ұнады ма? Ya. Ұнады ма достары? Керемет болды, әдемі болды. Пока-пока dostlar. Bana like basıp komentarı yazıp кетіңдер. Подписка жасауды ұмытпаңыздар.